Ruwe ke jangang bong de thoralong Assam CM Dr. Sarma Nankisun. Pang tek tek che tung BJP asai hem ripidam et. Apar dila GPS along Congress Party abui kangrai. Amar Jivan Diabetes, gastric, piles, lapen blood pressure ason sonaki sopen ke joke long jia phan Amar Jivan hin pen mesen adovai nangli tuma phan nangwan pilo. Laan chota kalisi pokso pokang kela keleng rikeng kiso ipu aloka chorot pendanglok an kicho thekthia kiso do anta kipami iun bangso Amar Jivan adovai. Klarda kachini jia phan Troxy 5A Hini Trox Pop 5A Troxy Nerkebalong Humri Lote Long Ikpo Pina Abirta ton mencethanam dea prang kecheng si nangli tuma phan phom kuradap ke me kardom bujuriklo kardom taktenon Abirta ton pencethanam iksena Karbi Anglong Autonomous Council Kilik Karbi Anglong constituency tinalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma vote kiregamai ka padodama sonsi kedamtang bo signify clear ni setame theithor ru samsung singti maya hong jayalong Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma helicopter ke pasonda Lasonsi Karbi Anglong Autonomous Council election nang kate bok hera jok BJP asong pen do de sang sesi arniwang lapena constituency tinalong setame vote ki hang piamai padoponlo lason thot se kedamtang bo signify clear ni duar bagori constituency of harman BJP asong pen karjabdun MSC Richard tok bephan vote ki hang piamai padopon Deithor mini stadium ru samsung sing ti maya hongjai long kapadopon bangso vote ki hang piamai long alo hi sarpo mate Star campaigner Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma kachetong dunalong Karbi Anglong Autonomous Council Abarim CEM Dr. Tuliram Ronghang Minister Ajanta Niok Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numon Momin Pijus Hajarika Duarbagul Constituency BJP candidate Richard Togbiatum Chitongdun Aluhi Sarpo Assam CM Himanta Biswa Sarma lamthe ki jai hud Jasamet Duarbaguri arlokaching thura sai ke claim ponjia phansi chechakpon Bangso hud ke kang adong along cold storage scheme si thesere Jasamet paroga jangkhong theso hehui kang tonji mate ki biji adim aphan longpo Deithor pen dehurian tobar claim ponpo Diploso along hospital Dolamara along indoor stadium Silunijan pen kohora an CPD MDK atobar puthot highway tengsi sai claim po pusi CM Sarma pen lamcha chipi dekan complete project pen toa pen Assam Dolsan katholang soi chung silang pen CM Tuliram Ronghang Dr. Numon Momin pen Dr. Himanta Biswa Sarma kan pen nichu katholang solang tame nichu waterfalls along Assam Dolsan pen 5 crores to say Skywalk a project North East long awera setame halata itu phanang pilo kalima kala rono ni chate pisina lapen towarang donggolang CPDM di ke towar pen chenlo kapre na towar dola itu na phang patang pipon po ate BJP sarkar ki 2 kilak afala kang hon a party bino biniani COVID-19 ke so itu na phang kapre ka party opposition atunge ahem tukle setai tu BJP karya karta kan chenlo alam cuma hema hendak sanga kijo pe mitu people kalima kala sanga kijo longbong kalima kala longbong nari chane Chief Minister aphan lamthe kar johod ke thakdon ke Karbi khe taladak Assam asolo aposi na hogalong rile dosta rengdok ringni pen dolongpo Lokhojana long kaiki amar ahoya putha kahuri sai poseta nili langchari don bobosi ningjepon Sir, Karbi Anglong bordering at Lokhojan along with Golaghat, still the problem is unresolved and always of what? Border encroachment Car Bhitor and inside Karbi Anglong.
our MLA has a very good knowledge about that. গোলাঘাট আৰু কাৰ্বি Yes, yes, sir. একেটাই অসম হৈ যাব ঠিক কি আছে No, the people of Karbi Anglong residing at Lokhojan, they have always got treated by the people of tea workers. all the Karbi people are son of the soil. Yes, yes. Whether Karbi resides in Golaghat, Lakhimpur, Tezpur, they have to be treated with lot of respect, love and affection. No question of giving any treatment. So কি আছে মই পাতি লম Thank you, sir. হাই সেকেন্ডারি ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব পাৰে মই সোধা নাই কালি সেবাৰ চেয়াৰমেনে ক'লে মেট্ৰিক 7 তাৰিখে দিব হাই সেকেন্ডাৰি 10-15 দিনৰ ভিতৰত 7-10 দিনৰ ভিতৰত দিয়ে দিব কংগ্ৰেছ Bangso vote ke hang amai long Congress claim bang phubang phiatum methanga song penchi OC BJP along chipok dun rinti Dolamara energy san rong phar Karbi Anglong live Langhen constituency ke parlo Jaipong habar mate langsumipi left and right wing polling station along ki kimpon BJP asai hem ke damtang vo signify ke thom aningwe pang thek thek hetum pripidamen Karbi Anglong Autonomous Council kili ka pharman rachari asong atungta amethang asong lopu ke pachini ji lapen kachingrum ponja phan ke do ana rachari asong atungta polling station tin along sai hem chikim ponlo Lason si Langhen constituency angkang BJP rachari asong atungta Jaipong habaralong ke do langsumepi left and right wing polling station sai hem chikim bonta ke damtang vo signify ke thom aningwe pang thek thek the tum ki freedom era jo BJP asong atum ningdu chepaklang bangso asahem ki pripona hot BJP asong alamata insect tekang etsi bartikang laposi thampon lasi lapusona bangke maddu setami choklem kledet nanji amparta lapusona saike nilituma phandet puta kali maddu phansitame kachoma thathide je phansi nildu langsumepi left lepen right wing polling station ke parlo BJP claim bang patupen kachunimri padopon left wing right wing do 13-14 PS do lasi lapu 13 PS president lo pu 14 president lo secretary nila junior secretary lo 13 lasi to we aju 1 baji 1.5 baji malom mane ki ma kuma to ne pang thek the tum ni to ma office long son beni ko pipane kangri kangkra to ne ko pilini stame nuke nupak cheban ben sini to ma plek na phara nu pilap lo thegong lo office on tari thana arpong patani khana rot pilap lo lasi kedam tang ningkan MP da batahini lo MLA da batahini lo MEC da batahini lo sona kesa bipina se non la first case lo la sonja ti nitum da jai pongke la se kupia posila sona soni khana ke claim lo la se la salam se nitum Langhen pen sarpang ring ti thar Karbi Anglong live Dhansiri constituency angkang Artungso Borsing Hanser Hongalong Kiramtang wo signify ke thom anikang samapor malom APHLC ban mass joining program pamanpon Bangsolong Congress I party pen kaching bedun apar dilaji PSMI phu kolom sing hanse chunbang men sing hanse la pen kaddo kabe bang inkora plia bang pu bang phiatum APHLC along chepo agdon pamilo Labangso amai long Dhansiri constituency APHLC candidate Mohan Singh Tokbi, Dhansiri APHLC Finance Secretary Francis Ingti, Rapchunbang, Jersong Ingti, GB Borsing Hansela pen APHLC klembang phiatum atheng nosi alangtuma phan ke dengpon padolo. Kaching be donabang phupen lamthe nangkaning ji dunki APHLC aphan ke pangtang dunji la pen alangtum akimang pon ki mesenang thek ke thek longa joini si kaching be dunlo. Hai aphan kachi song lamai so jok se sisidor lang litung mane kemang pon PLC lang litung aphan militu milihin pentame chorodun lapen laso piapon kapang tang joine militung tame congress pen do BJP hai hu han pen tame militung pin kapte tongdun ke lang liphan kapang tang dunji aphan se militung ke tongdun Dhansiri constituency APHLC candidate Mohan Singh Tokbi pen kaningje ponki kedamtang lamdon kachatogalong kona mana aphan long recapture jordet lapen BJP atum acha din aega apu bonsetame akahinu lok asaisi nangklem lapen hill tribal aphan kelang select ke pavir kokji si ke klem
Karbiara Raphan ke pasung berke Kroikre Six Schedule area ke Kechia Swaphan Longlea Bata Pilongli Jongsi Pibor Itet Pulotangte Six Schedule Aron Karkanlo Bokajan district ke Thakji Buke Karbianglong Chekroidun Tekthi Puta Ningji Alang Haidete Kachachakpon ke development Klemponpo Six Schedule Arona Tengpen Klemsi Kechia Swaphan waterless Kangtham Lapan Longlea Bata Ingthan Ponji Puta Ningji Non nitum kachisik model asondo dara kedam tang lamdon kacetok long recap kona mana panchi yordet lapeng ke BJP tum ke claim kedam ke chokchi la acha din aiga pulo akhinu lok akam thina claim karbiang long tribal hills tribal apart itu rong sor penceng lok itu nglong sophan daso kelang selet Pabir kok ji daso kamsi na claim lok BJP party tu mangke dasi rat tu mangai kroikre dason kaita kalbiang long rat kipasung verji daso mangke kitiata kroikre Dilaipen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live Kedamtang Aruni Pai Pli Arni Anardo Por Pai Kris Yapor Rongagora Marchgaon Community Hall along Karbianglong District Committee Anti-Corruption Youth Power of Assam Atumpen Pheran Kyamai Kangnipon Anti-Corruption Youth Power of Assam Amaipu G2 Barua Pen Kachapahem Puponamaya Long Chunbang Somsing Tiso Lapen Aria Sanghotum Chetongdun Bokajan Development Block ke Parlo Angkang Lakhain Koirapli Deupani MSC constituency Angkang Rongagora Marchgaon Hawar Surihinira Krisir Kepen Surihinira Inkoya Baha Parman Kadure Dera Rar Phan ke Panongpi PMA Baja Hemso ke Pajirpon Pinirani Anta Patang Pipedet Pusi Ningji DRDA pen video JE lepen Gram Seva Hatum ke Chok Chia Job Pinirani Anta Lahaya Hemso Tangte Deto ACYPMI Phu G2 Barua pen Karbok pon ke RTI ke Jopona Lualong Anke Tang Thailu Pusi Ang Thek Paklang Sata Adim Humri Dam pen ke Thek Ponlong Atengke Ihum Nara Henta Tang Te Pusi Ang Thek Langpong Ronga Sor pen Pherangke Ka Humri Dam Ahut Gram Seva Raju Rong Hang Lapen John Paul ke Doa Hemsop ke Long Dona Tumpen Nangke Pachini Dona Tengke Latum Bang Hinya Tung Ratpen Hemso Anam Kipitanga Tangka Ronga Rara Tumalong Puthop Tangka Chehang Tuet Pusi Pachini Dona Lason Tak Taksi Deupani constituency Angkang Hum Pharop Free Society Hemso Narendra Modi Sarkar Pen Kipipona Hemso Tangka ke Chopi Thaya Jo Pinirni Anta Kikim Patangon Edeto Lake MSC Mukut Mahanta Lapen MLA Dr. Numol Momin ke Pangkrea Joglo Pusi Pachini আৰু 20 বৰ্ষৰ আমি এটা আৰটিআৰ মাৰিছিলো আৰটিআৰ তথ্যত আমি বুকাজান ব্লকত মাৰা হৈছিল তাৰে আমাৰ তথ্য আহিছে আপোনাৰ 19 আৰু 20 বৰ্ষৰ ঘৰ এতিয়া আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কিন্তু আমাৰ লিষ্টৰ মতেদি তেওঁলোকৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰটিআৰ মাৰা তথ্য দি 1,30,000 এটা ঘৰৰ আপোনাৰ আবাস যোজনা আঁচনিৰ নামত এতিয়া আপোনালোকৰ তেওঁৰ লিষ্ট আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমত আমি দেখুৱাব লৈছো আমি আৰটিআৰ মাৰা তথ্য এইটো আপোনালোকে আমি লিষ্ট যেতিয়া আমি সাৰ্ভে কৰিছিলো আমাৰ সংগঠনৰ বিষয়বি আৰু আমাৰ সৈনিকসকলে যেতিয়া আপোনাৰ সাৰ্ভে কৰিছিল আমি প্ৰায় 22টা ঘৰ আমি পাইছো 22টা ঘৰ আপোনাৰ 2019 বৰ্ষৰ আৰু 20 বৰ্ষৰ ভিতৰত আপোনাৰ যাব লগিয়া হলে তেওঁলোকে আপোনাৰ বহুত দূৰ প্ৰায় 5-6 কিলোমিটাৰ তেওঁলোকে খুচকাৰি যাব লগিয়া হয় আৰু ৰাস্তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ অসুবিধা আৰু জল জীৱন আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছো যে টাউনত যেনে ধৰণৰ সুবিধা কৰিছে জল জীৱন আঁচনি পানীৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু গাঁও অঞ্চলত তেনে ধৰণৰ আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পদক্ষেপ লোৱা নাই আৰু ইয়াত আমি যি আপোনাৰ বিষয়ে চৰকাৰী বিষয়বিয়া আৰু তাৰ পিছত আমি ক'ব খুজিছো আপোনাৰ ৰাজনীতিৰ বিষয়বিয়াসকলক অনুৰোধ কৰিছো আৰু আহ্বান জনাইছো যে এই মাছগাঁওটো আপোনালোকে আহক আপোনালোকে দেখি পাব যে ইয়াত কি ধৰণৰ ডেভেলপ হৈছে আৰু কেনে ধৰণৰ ডেভেলপ হোৱা নাই Bokajan Penanante Rang Karbianglong Live Non Karbianglong Autonomous Council Kilik Nangkate Bogbom Porahut Pregjam Adimalong Pregjam Rachari Asongatumpen Mai Padopon Bomlo
Lapente Racharia song along ben stame ke ong dung ara tum ke komatsi ki mema kahinoma kachini klar sabjia phan ihindun toy ason kachingbe dun penangando lapusona hot ke dam tangarni abarim ke PLT claim bangphu Gobindro Teron pen pherangkia thengno Bili Mohan Khaklari kipu nilitum lang hinalongke karbia vote nangni bodo vote an ben stame hai un walam the ke paklang ponake ke choklim kali pusi langhin BJP pen kache toydun Bili Mohan Khaklari pen lamklar GP ponthu Nilimai ke dobama hut kaning je lake langhin constituency ke parlu prek jama dimalong satame ke ongdunga phai ke bodo si ke dolo lasi nilitum bodo akhaya vote se langhin constituency longke karbia vote phante bodo voters ong chetlo labang song bong pen nanglitum karbia voters atum satame BJP aphan vote joga niliphan lapu anso se ke ongdunga vote mate aphan pen nang pahai pon ignon pusi nilike kaning je pon puta Bili Mohan Khaklari pen puthot lamklar GP thu Lapente aduntu Khaklare hin pen kaning je pon thua tengke nilitum BJP atumke langhin along setame karbia vote nangni pukalisi BJP claim bang phubang phiatum an setame ke ongdunga phai ke karbia tum henlo karbia rar tumen se ajara sai setame ke claim ke dam pon rabra lasi lapuson niliphan nongno nangke jo ponan par anut kapre ka phan setame lapuson ke none prang ke choklim an parta ahok pet kali pulotangte pache thang thede nanji Terona sang hota pusi puthot Bili Mohan Khaklare hinpen lamboy chipi duntu 4000 অকমান বেছি কাৰ্বি ভোটৰ আছে এই কাৰ্বি ভোট নালাগে বুলি এটা নিউজ ওলাইছে এই নিউজটো একদম সঠিক নহয় আৰু তেনেকে মই কোৱাও নাই এটা কথা কৈছো যে এই 4500 ভোটটো যদি আমি বাদ দিওঁ যিখিনি ভোট থাকে সেইখিনি ভোটৰ লগত আমি নিৰ্বাচনৰ কোনো অসুবিধা হোৱা নাই ইয়াত মোৰ লগত কাৰ্বিৰ যিখিনি ভাই আছে আমাৰ যিসকল মানে বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে আজি মোৰ লগতে ঘূৰি আছে অফিচত তেওঁলোকে অফিচ চলায় গতিকে কাৰ্বি ভোটটো ৰিজেক্ট কৰাৰ কোনো কথাই নাহে ইয়াত ইলেকশ্যনৰ সময়ত বিভিন্ন মানুহে বিভিন্ন কথা কয় তেওঁলোকেও তেনেকৈ মোক এটা ৰং সানিব বিচাৰিছে এতিয়া যে বিলি মোহন খাকলাৰে কাৰ্বি ভোটটো ৰিজেক্ট কৰিছে মানে কাৰ্বি আৰু বড়োৰ মাজত এটা মানে ভাতৃত্বৰ ভাৱটো মানে অলপ মানে ছিঙিব বিচাৰিছে মোৰ তেনেকৈ মোৰ মনোভাৱটো তেনেকৈ নহয় মোৰ লগতে বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা হৈ কাৰ্বি ভাইসকলে কাম কৰি আছে আজিও ইয়াতে একেলগে মিটিং কৰিছোঁ আজি মোক ইয়াৰ ৰাইজে ৱেলকাম জনাইছে গতিকে এইটো আৰু ৰিজেক্ট কৰাৰ কোনো কথাই নাহে বা কাৰ্বি ভোটটো নালাগাৰ কোনো কথাই নাহে কথাটো হ'ল কি আমি গোটেই সমষ্টিটোত আমি যাতে বেছিকৈ ভোট পাওঁ তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ এতিয়া গতিকে মোৰ যিসকল অপজিশ্যন আছে তেওঁলোকে এতিয়া এটা বিভেদ সৃষ্টি কৰি সমাজক এটা মানে মিছ ব্ৰিফিং কৰিব বিচাৰিছে গতিকে বিশেষ একো তেনেকৈ অসুবিধা হোৱা নাই মোৰ য'লৈকে গৈছোঁ তালৈকে মোৰ কাৰ্বি ৰাইজে মোক আদৰি আছে Langhen pen sarpang ring tiga thar laben phuloni pen dirchona rongpi karbing long live Pinara Abirta ke lapon se kang tonik lo do me thak me arni ke me